Anyang aki din! Hay, amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagadayo ti turong dagit imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ibagam ano da parikot mo, tapdam mo. Anyat among, no da maitulong ko. Pampanunutak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kuana. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kuana. Anya? Makapakigtot kamatan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko namday ta. Kwa. Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun at kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kuan niya. Anya? Panunutak ana impag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam timbaganakan ka. One friend, yak manamoy ti dayja babae, napakalat-latan akayat nang i-break ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapudno ti panagayat na ken ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ay ko ma? Jak pa'y masigurado na sino. Nung amok nga da, itikas di kargaraw na, amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyak. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawin ko no, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na, mas daawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adu pa sa Rudy. Dayto yun ti maudi a panagsarak nun panagsarita ta. Anya? Mangsapol ka lang iti sa baling ayatan. Saan asyak? Tano syak? Saan kan ngay ayatan? Amok amasakitan ka. Ngam amangan no at adalang amasakitan ka, no agtali na adaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amangan no? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang matipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino agar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isisem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Ngam pangaasim ko maata saan mo pang ibagbaka iti uray asino. Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tabang. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaang dito lugar tayo. One. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya? Ukiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din.
Isumalagayam asaan kon amakit-kita ni Rudy asumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak maun. Wala na. Naumak nga winan kan kuana. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo idi na minsan alimabas kayo dito'y balay. Nagnisit matalalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Nitabang dayjay nana. Wan, pudno anang isip ng kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mau iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan laang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and kontraktor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang dakin kontraktor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din. Dua bulantan nga gayen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan ng iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wun gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang lang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman, kontraktor o. Unis, Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang. mamati ka ka diti ibagbagak. Ang laki di, tibang, tiba-tiban tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko, para laangkan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin itabang ko. Talaga mat alinipat mo na namin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana, ngam itidan nanto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la ko mga rod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and kontraktor ko naman. Anya lakit di? Ay, una yan ti kastoya panawen na. Di malagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitilin na baka kawas ko idi na minsan pa yung aldaw. Aging gaita, saan pa ang nagmaga? Awan pa kid din ti ipantikon. Ah, Madublin. ani, sika talaga. Uray san ka nagpampantay? Inanamot o. Awan ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag di pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pangiturturungan may. Nakatuan mo't nana. Ang ano sa bagay. Gusto lang, magbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno ka tinadamag ko, kumare. Ha? Anya man tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Anya? Wen mare,
Gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtuttudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod nga takot laang. Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project da. Dahita ti Jack masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, iniyanod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anyati ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi nga ro. Di parikot mi ita. Natibag mo tan. Anya? Nakadkadlaw ngamin at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanod ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan ang panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kawanan ah. Pasensya ka may yan. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahi ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho? Kaanon to, pay day tatabang. Manomodan abulan na inururay ko day ta. Kung naklakit din no, maitad mo amin akayat ko. Gaputa kontraktor ka. Saan matgayam? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay asaan ang mabayadan. Una yan tabang. Salbag kita. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgedan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Apay, Nana? ada parikot mo? Awan na na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga da parikot mo. Ni tabang ngamin nana. Ha, taapay, Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Ngam saan matgayam. Nanguno na ita. Anayano ti project na aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti imbagak. Apay nga katawa kayo. makakatawa ang laan mo ta. Si kakit di may. Apay no kontraktor ay ang amin kang ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas tamayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Ruday, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Ay, imay kalagayam dito. Itap no agsangit-sangit si Kamayang. kasapulak kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol si kanaeng. Gapulang dahil ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti da dya arode. Ha? Agasam man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo kenkwana, para lang kinitebang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita, ti magadab mo iti kaslapaltat, apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pailang imay ka dito'y balay mi. Ay, imaya ko na ta, saan ka magaming agrip? Reply ka nagititext ka.
Di ka pa sumbatan. Tiyawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka siguro at tulangan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga im-break ni Rudy idi? Saan kumamakas ta? Mayang mo. Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpigsa adanom. Idi na yano ti project yo. Ha? Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis na kmitay. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo't alimabas. I-break ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana, nam saan matgayang. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, diyak mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanan ang arud mayang. Awanan tay kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya? Naku nam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. So nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nagkakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, mayang aya. Uray adda na sayaat nga ibangaken ka. Awan mo la serbina, tabaribar nga rod, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy. Ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor. Tabang. Anya ita? Ha. Hey. Nala. Ita nga imbrik mo na tabang nga kontraktor. Mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka. Salbag ka. Sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ifroilan aka anakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. Anya Laki din ay amirasol bakit? Anya ko bata kanayo na masapan ni Froilan. Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't ngaminan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga no adamatin pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, goryo lakay. No kayat mo amaamuan ti sumbati sa lusot mo. Sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapangka iti balida ta nusyak. Awan ti amok tita. Wag, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita. No kasta,
Adagayam training ni Froilan. Isu akanayon ama sa paarumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training sakbay nga gabrod. Ay kamayat ang arod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, dahi ti Jakon na saludsod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakak. Amangan no bumaknag da. Masapul nga agin sisingpet meten da tao. Tapno ada pakairanudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba, guys? Atong panamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pakairanudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita itaw no damay tulong kaw kabagays. Idiritsuk taw nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman naklaunay ka ba, guys? Di mo pa ikut-kut siya da ito'y akwarta si Kaguriyaw. Anya laki tin ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Well, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit. Mangtedak iti kwarta ken kwa nalakay. Anya. Adan samot man din ti madi a plano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay ko nada return of investment. Sigamat gaya, man ti Mirasol. At ka di bagam? Ay, idikalman payapan padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. At ka di bagayo? Ada kwarta nga itad kukin ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ak na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam tiyag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante Mamirasol, Froilan. Nang kaditi kwarta tatang. Nas dawak. Dajak namnamain nga daited na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Ita niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka nakaw. Amangan ko na kung nagdamot namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panagkulayo. Gastusot nga tadagos ti kwarta no saan ba'y? Ay katadaking ka aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan. Itulin mo pa'y laang, tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan lakay. Bakit? Agda tinaw nagapampanunuta. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na ti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Kanya tataramidak. Nya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na kung addanam namaan na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samaysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan?
Tinatang kung pa-reserve ko ang washing machine iti kumarik, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adain dulin mo 5,000. Ay awanan na. Intulong ko iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Proylan. Iso nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ah, ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana? Nya lakit din. Okay laang. Tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to Urayak laang nga ag-flight ti kaanakak. Adan to ang mga no agdoblay wano ag-triple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Wan nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho medjay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Wan bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidya airport? Adapay na bati a kwarta nga intendant ti Mirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsweldo agpaw, itak to dagos ken ka. Innam abolan tinapalabas sipod nag-flight da dya a Proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya lakit tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasano kat ada naramanam. Kurang dayjay lakay. Anya? Dakal matinay tulong takin ni Proylan, idi madam ati training na. Nang terdak iti 5,000 ken kwa na lakay. Lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin thank you laang dayjay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intad mo. Ita, nagsingir ka. Anyan. Ay, linuluko na ita. Agkapi kayo pa'y Auntie Mirasol. Ay, agyaman naklaunay, Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, Auntie. Imbayak, singirat ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, Auntie? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Amok nga amam, ti may papaniti day ta abanag. Mano, kaano nga imutang, Auntie? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw, wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo. Sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya timbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbagana? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko ken kuana bakit? Sigurado ka. Awan ti inut utang mo a kwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom ken kuana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano nga inalak? Wano,
Ti 5,000 nga inted na kanyak, iti, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Anda ka di may tadyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, auntie. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta? Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti pagpabayadan yu, auntie. Wad! Nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan mat sipod inutang na dayja kwarta. Okay, auntie. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, auntie? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay. Da kayo pa'y man lang ti makaamo iti apo ko yu, tata. Sa di no ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tata. Agsinger ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itad na, sa ita ipabayad na. Anya laki dahin. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Gan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan maibagana. Anya laki dahin. Abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matinted yung kanila kay ko, Auntie. Basit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interest na. Interest? Wine! Rumbang laang abayadam ti interest na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel kumama iti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't naasawan day ta, masapul a doble ma iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo dadya a kwarta para iti panagabrod na. Binayadan min ti kwarta nga intadyo, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain itigas ng aramidam si Kabirasol? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin dayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interest ti kwarta nga pautang kaw. ipatangkin na. Jack, ambukin ka, Mirasol. Anya dinadamag ko na.
Tinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos dati kwarta, Zene. Wan ang tulong yung mat kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Adapay 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun nana. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan nag-abroad ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iti abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad akmatan anti. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang terdaklatan iti 2,000. Tap numalpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya, sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na ijay? Sakto lang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, anti. Bali 7,000 tinagbali ng ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, anti. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan da tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputa nag-abroad nila kay ko, kit adon ti kwartami. Bapanak iti barangay haol, takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo't banggapan. Ti agreklamo merasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabain na lang dita. Ay sana mabalain. Ya, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukwan ti kasta mindset. Bakit? Noon dati intin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, ag-reportak iti barangay haol. Ay, naku, nagpuskulro pa na ito yung kasawa ka po. Di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado ba't lang amaabak ka? Abangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo ba't lagayam? Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anak abroad. Ang lalaki tinday sa gaugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa dino tinaggapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko la kinita ano mayat-mat laang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglawn, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pay. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbagam iti dayta, Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Daytoy ti listahan dagiti gamit iti dayja restaurant. Daytoy mo ti total ti bayadan ta. Ni,
Dakkel mat gaya, Mare. Wen, nga mabawi ta adagos, taado ti customer mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagi mat ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na, Mare. Bareng umanugot day jay. Day tatigatan apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siyayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% mat kan kuana. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Nanya nga ta nagpaiso. Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam siguro lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay kumare. Ayan nga iti kwarta mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta Mari Merlin. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, Mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikato na. Mangalat ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay, no saan ka abisi, tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Uwan, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbang ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Una nang. Kaano nga raw amang rugida? Inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak mateng tinegosyo mi ken ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo, iti kumarem, anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari Abi no ko Mapan mo tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala,
Agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din aya lakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwar. Mare Marlene! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturog pa ilaang mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ada hagusan mare. Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman nak mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka naman ti customer mi. Ano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Intad mo ka di batlaan, tibingay ti kumarem abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase ti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarne ti baboy. Wen, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakat. Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wen, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wen lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di, agimbestigar ka, bakat. Saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang ti sales tayo. Uy, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramit ti mga alay ti saan may ako ka. Sa may sa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon. Una, apay, ada pa rekod? Ay, awan may kedi mangibati ka kung may ti pagbariyami karag iti customer. Ang mga nubuo man na sa ngaribo ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya atlat tamot Merlin, natin ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Hinalan ni Abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Oy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno saan nakarowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Oy, isa medyo dakkel mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numo-over ko ti lutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man abi anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day abalitok day ta kwintas mo. Una nang,
Pudno dayta. Dayta tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matket dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti dadduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Wala nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang ah. Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya? Ulbod. Dito'y balay ka di tinaggapan ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day nga abi. Apay ka di? Ni, nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Adda tinapanan na. Saan mat nga minan ang mata tao dito'y balay? Adda ka di masapul mo kankwana. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod ah. Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di ama-amuan, no? Anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan, agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Man-manulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na, bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarik. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti plano.
Agpatulong akon kini kapitan. Tagpatangken met ti kumare. Pangaasi Marlene, di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kuma iti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko itamare. Promise, itad kun to ti kwartam. Isublik tum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant. Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, ah? Ipasublat kun samot ti restaurant nanang. No apay nga main adi mo intad tibi nga iti kumarem, ah. Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara nanang. No saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusuyo ti dinadaal mo? Agraman ti nasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.